Mjerenje površina. Površine mjerimo jediničnim kvadratima. Jedinični kvadrati su 1 kvadratni metar, 1 kvadratni decimetar, 1 kvadratni centimetar, 1 kvadratni kilometar. Što je kvadratni metar? To je površina kvadrata kojemu su duljine stranica 1 metar. Kvadratnom decimetru su duljine stranica 10 cm. Da bismo na kvadratu kojem je površina 1 kvadratni decimetar složili male kvadratiće od 1 cm, bilo bi ih ukupno 100. U 1 kvadratnom decimetru je 100 kvadratnih centimetara. Na ovoj slici je prikazan 1 kvadratni metar. Kada bismo na kvadratni metar složili kvadrate od 1 kvadratnog decimetra, i njih bi bilo 100. Složili bismo 10 redova sa po 10 takvih kvadrata. U 1 kvadratnom metru je 100 kvadratnih decimetara. Sada otvori udžbenik na 105. stranici i pogledaj prvi zadatak. Pogledaj nacrtane likove u kvadratnoj mreži. Koji lik ima najveću, a koji najmanju površinu? Najveću površinu ima žuto obojen lik. Najmanju površinu ima zeleno obojeni lik. Plavi i crveni lik imaju jednaku površinu, iako ne izgledaju jednako. Oba lika imaju površinu od 4 kvadrata. U drugom zadatku su nacrtani likovi sastavljeni od kvadrata kojima je stranica duga 1 cm. Odredi njihovu površinu. Prebroji kvadrate od kojih su sastavljeni. Površina prvog lika je 2 kvadratna centimetra. Riješi cijeli zadatak. U trećem zadatku moraš nacrtati gumicu koja je pravokutnog oblika, a čije su stranice 2 i 3 cm. Kolika je površina te gumice u kvadratnim centimetrima? Jednostavno, prebroji kvadrate koje je zauzela nacrtana gumica. Što trebaš upamtiti? Znak za površinu je veliko slovo P. Površina nam kazuje kolika je veličina nekog lika i površinu mjerimo jediničnim kvadratima. Jedinični kvadrati su kvadratni metar, kvadratni decimetar, kvadratni centimetar, kvadratni kilometar.